Uthule bandleni sivusele bathandekayo namanje kuseni bathandekayo. Amen. Siyabonga abazalwane, sibonga inkosi lesigcinile kusukela umsebenzi uqala sekuze kusile bathandekayo. Amen. Lesingabonga kakhulu sibonga bazalwane Tipho lesibonile lapha basipha abazalwane. Haleluya. Sibonge nemali bathandekayo egameni lenkosi. Amen. Mana angathi lapho kumabhalane ukuthi lo program director uyifakile imali yase Cape Town Jericho. Bebakhona base Cape Town la bayinikele imali. Uyikhohliwe in 2000 ayiniketela abazalwane base Cape Town Jericho basifuna umngcwabo amavuso bajabe khona bebakhona la emini bathandekayo. Amen. Cha sidlulisa kubonga kakhulu bazalwane kusipha imali nathi ngoba imali inezinto letiningi. Ungabona umuntu akhipha imali akupha akhombisa ukuthi ukuthanda ngenhliziyo yakhe. Haleluya. Imali into leswelako, into engatholakali. Ngicabanga nalaba yakha ukuthi bayakha kanjani lento ngoba inkulu nje imetima umuntu uza aqole ukungena ebubini ngekuthi usafuna imali. Uthule bandleni manje ke siyabonga abazalwane siphile nathi besingayibheki lengane egameni lenkosi Jesu. Amen. Siyabonga bathandekayo, sibonga nedlungu lethu kuba khona la itosingatha mana ngoba make sophumile kwalo kusamjagilele ekhaya. Bazalwane anikuhle ukuthi benta ukukhuluma naye akhona ovulakade asathi ukuthi noma logogo Ngosi babomncane okuthanda lo maka lapha ekhaya yini njalo nje nakuta umsebenzi la ekhaya uba neliphupho lelifika kolakhe lo wanyaka lowa nasinenkozo ukuthi siyaqoka. Unamzala wami lo waletha iphupho la wathi ubone sekungale enkozweni ukuqhamuka imoto bathi tilethe makababe ingwe ukuthi la msebenzini naye. Uthule bandleni kwaba netibonakaliso basho ukuthi kufuna sentele bathandekayo. Amen. Nakulolo kuphelile lwalo nyaka lophelile nakhona ngathi ngayisho la kutemkane Nkosi waphindze nemshumayeli lapha wathi uphuphe kuthiwa kunengoma lokufuna ihlatshelwe ya gogo walelisondo wabe soyayisho bazalwane. Amen. Ngenhlanhla nakafika gogo la wafike wayihlabela. Uthule bandleni nanamuhla bazalwane kulo msebenzi lo njalo bakhona labasilethile ukhona lakasilethile lesibonakaliso wathi bathi bayasicela ukuthi sihambe siyovusela gogo Ngosi so khona so lapha elondweni utela kulo msebenzi. Haleluya. Manje ke sekuthi angikuchaze namuhla ukuthi ngibosibongela ngoba kuthandwa abantu lesebalele kuyinhlanhla bazalwane. Amen. Uthandwa abantu lesebalele bazalwane kuyinhlanhla. Ngiyamkhumbula babe ingwe alinyelanga angichazela ukuthi nyambo umphathe kahle lo mntwana lona ngumntwana etingilozi. Lo mntwana ngathi ngilele lo ngaphupha wena nyamba uthiwa uyahamba lo mntwana uyaphesheya uyogibela indiza kunemsebenzi lomkhulu la kayo wena lephesheya. Uthi babe ingwe waphupha kanje. Kuthule bandleni gogo ke yena la bathandekayo uthi abehlushwa mphupho njalo kuthiwa athulele aphupha ukuthi lo makala ekhaya ugane ingwenya lengwenya ihlala lapha esitibeni njalo nakale ngisho gogo ngema phela ngikhuluma ngana
uthi nakalele njalo aphuphe kuthiwa Shalina ugana ingwenya ihlala lapha kunaSestim. Njalo nakalele ugana ingwenya le ngwenya ihlale kunaSestim. Kanti le ngwenya kushiwo mina ebazalwane. Haleluya. Manje ke sesisho kona ukuthi sineke ngoba sihlala netingilozi sihlala nalabalele futhi siyabona ukuthi sho ukuthi lento lokuthi lo Shalina etela ekhaya kaNyambe akatitela thule bandle nasubuka njalo nakunemsebenzi kufika sibonakalisa ukuthi gogongosi sokukhona thule bandle kani nami ngathi ngilele nje leminyaka leya ngathi ngilele ngaphupha sihleti namkhulu lapha esitting room lesibukela khona iTV ungathi ngiyamangala ukuthi hawu mkhulu la uthi hawu Nyambe ngiqhamuka lapha mntanami ngiqhamuka la kutawuta abantu bangilandzele ethi ngidlula ngiyaphumula la kutawuta abantu baseKimberley ngibheke eKimberley kunetindzaba lengotilungisa eKimberley kuthule bandle manje ke ngithi angitibekabeke letindzaba namuhla ngoba nababomncane ukhona. Haleluya. Asinibambelele ke bathandekayo sikhuluma lamagama ekuthi siyabonga. Sibonga kakhulu ukutela ibandla lasekhaya omkhulu siyabonga kakhulu. Msebenzini wentako lapha ekhaya